ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як тумо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. нархи хонаҳо сарф мешаванд аз 195 000 сомон. видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешаванд аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лаймонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 54 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 195 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 20-ум микрорайон. якхонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 53 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. подкулуч тайёранд. хона дар наздикии мактаб, садик, балниса, масҷид дар наздикиш аст. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 64-ум микрорайон. духонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 259 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 68 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст.
خونه در نزدیکی مکتب روی کلان استادیون در نزدیکیش است. نرخش 195,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 18 میکرورایون. سه خانگاه کوارتیره در 4 آشانه قرار دارد. 79 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонت زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонت. خانه را بهترین ремонт کردگیان سراچ فروخته می شود. در نزدیکی مکتب، صدیق، مگزین، روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 395,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه طرف پروسیوس. سه خانگاه کوارتیره در 10 آشانه قرار دارد. 93 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. دومی 15 آشانگاه. خانه در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 385,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر بختر قرغنتپه نزدیکی بازار حاجی شریف. 3 ساتق زمین 4 در خانه آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. کخنی، بانیا، حجت خانه هم دارد. ремонт خانه ها زمانوی. همه خانه ها یورو ремонт. گردش محکم است. خانه را فورا فروخته می شود. نرخش 220,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی الیشیم هسته برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک مونده نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده الله نگهبانی همه شما باشد. خیلی دوستان.